Čestitke za pobjedata. Hvala. Teško polufinale, teško za gledanje, vjerojatno i teško za igranje. Jako teško, mislim, svim ekipama, vjerojatno svim igračicama, veliki je pritisak, velika su očekivanja, tako da zadovoljna sam, pobjeda je tu, ali eto, sutra nas čeka glavni dio posla, znamo svi zašto smo došli ovdje, želimo konačno osvojiti tu titulu donijeti u Skopju Makedoncima koji žive za rukomet, tako da rastajemo se na kraju ove sezone i ova ekipa je zaslužila konačno da podigne taj trofej. Delуваше како да кочница да кревате во некои моменти. Дали се штедевте за финалето може? Nismo se štedili, nego jednostavno, kažem, veliki je pritisak, umor je, ovakve utakmice stvarno igraš sa 1000%, trebaš igrati sa srcem, sa željom, tako da totalno smo se dale u to i vjerojatno se osjetio u nekim momentima i umor, ali imale smo nekako kontrolu cijelo vrijeme od 2-3 razlike, tako da je utakmica bila pod kontrolom i nismo srljale, dobro smo odradile, sve što smo se dogovorile smo ispoštovale, mislim da smo im dobro zaustavile polu, kontru i kontru i eto, rezultat je kakav je. Во 2 години, 2 пати ја завршувате сезоната со Герм. Како да се победи Герм? Pa eto, reći ću vam sutra ako Bog da. Pa rekla sam, Jer ima stvarno top ekipu i nismo ih analizirale, spremale smo se isključivo za Rostov, ali ja vjerujem da trener Parondo je sve pripremio, da nas čeka danas već video jedan. Što bi odlučilo? Pa ništa, sve da se osvoji taj trofej, sve kockice se moraju posložiti. Neki igrate pred polna tribina, da. Znate kako izgleda se. Normalno, imamo iskustva, Vardar je već 5. godinu na Final Fouru, ali jednostavno svaku godinu imaš taj pritisak, neku pozitivnu tremu, tako da teško se nositi sa svim time, ali svima nam je isto, tako da ništa, sutra idemo na glavu, daćemo sve od sebe, srce ćemo staviti na terenu, jedna za drugu i eto, šta bude.